Verse 18. Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi la ngizonda mina ngaphambi kwenu. Verse 19. Uma belingabezwe, izwe beliza kuthanda okwalo. Amen. Amen. Amen bazalwane. Uthi uJesu inzondo Yesu. Izwe esikulo kuyazi ukuthi sisezweni. Futhi uyazi ukuthi linenzondo. Manje singabantwana bakhe uthi uma izwe linizonda, nazi ukuthi lazonda mina kuqala. Uthi uma ningabezwe, uthi izwe lithanda okwalo. Uthi kodwa manganikhetha mina ezweni, uthi kumele izwe linizonde. uJesu esakhuluma kanje ngiyabheka nginovalo nginamahloni ngoba uJesu lokho akushoyo usho uyazi ukuthi izwe ngoba lisizonda kungenxa yethu esithi uJesu inkosi siphinde ekhonini sibuthane nezwe sithi uJesu inkosi siphinde ekhonini sigijime nezwe kodwa uJesu akasho ukuthi ingani ngoba linizonda nje izwe yini nigijima nalo kodwa uyasincenga usitshena njengabantwana bakhe usitshena kahle njengabantwana bakhe abawolayo abathandayo ukuthi ekugcineni kwesikhathi bangahambi kangaka kodwa ekugcineni kwesikhathi bese bemukeliswa ukuyolahlwa uyasithushisa uthi izwe uma linizonda niyazi ukuthi la ngizonda ngaphambi kwenu kodwa manje ngabezwe izwe lithanda okwalo manganikhetha mina ezweni izwe ngeke livume ukuthi uJesu alephuce thina ngoba nalo lifuna ukusina ngathi ekugcineni bese siyongena emabibini amen Jesu hallelujah Jesus kepha lokho ningesibo abezwe kodwa nganikhetha mina ezweni kungalokho izwe linizonda uthi uma ningesiba bezwe ma yena asikhetha ezweni kungakho izwe lisizonda uJesu ukhuluma kahle uthi ma asikhetha enezweni masazi ukuthi izwe lizosizonda kahle uyasithushisa ukuthi masibambelele kuye singathi uJesu inkosi kuyaphinda ngapha ekhonini sigiya nabasezweni namhlanje manje bazalwane lolu sula namhlanje emgwaqeni manengi amahlombe ahlukahlukeneyo alapha emgwaqeni manengi amakhwela ahlukahlukeneyo alapha emgwaqeni kangangokuthi mangabe ngakazazi ukuthi kahle kahle ngibiphi nokuthi indaba zami ithini vele ngoshaya ikhwela nabashaya ikhwela emgwaqeni ihlombe elishaya emgwaqeni ngizolizwa likhala kahle emadlebeni ami ngoba angishisi angibandi kodwa manje ngisiphi lokhu athi akafuni uthi shisa noma banda bazalwane manje ngiyacela nje uNkulunkulu ngisemi kule ndawo indawo enzima kangaka bazalwane kodwa ngibizwa ngomntwana kaNkulunkulu ngoba uthi ababizwa ngegama lami nababizwa ngami uthi basithobe ngaphansi kombuso wami uthi bathi bekhala bememeza belila uthi kodwa mina ngobe ngilaleli izulu amen manje ngathi uNkulunkulu ngaba nguye ozothatha indawo kithi ma esikhethile ezweni aphinde futhi ethasisele lokho angakufuniyo ukuthi siqhubeke nokwenza ngoba yena uyasihawukela ukwenza kwakhe akenzi njengathi ngendlela esimona ngayo nokusibekezelelela kodwa thina asiboni ukuthi uyasibekezelela sibona sengathi kuyaphoqa ukuthi sithande kodwa manje uyasibekezelela uJesu wethu oyinkosi ekufeni ekuphileni ekugcineni izwe mase siseyinkingeni ngiyakhumbula ukuthi izwe angikhumbuli manginenkinga ngibone abezwe bengena begcwala ikhaya kodwa manginenkinga ngibona abazalwane bangena bagcwala umuzi bazongicelela uJesu lo engimkhubayo uJesu lona engiphambanisela abazalwane ngoba bengekho phambi kwami ngibaphambanisela abazalwane qhambe ngizothi uJesu inkosi abazi kodwa manje uyangibona yena obona ngisacabangayo engakakwenzi uyangibona ukuthi vele nginebatha amen amen bazalwane phinde futhi bazalwane ngicele lapha ya incwadi kaJeremiya 2 ngifundele verse 21 Jeremiah 2 verse 21 lapho sizozwa khona ukuthi uthi Jeremiah chapter 2 verse 21 Amen Mina ngakutshala ungumvini omuhle imbewu elungileyo yodwa Amen
angithi uJesu angithi uNkulunkulu engibumba esifini sika mama engibumba esifini sika mama wangiqamba igama ngisesesifini ukuthi mangiphuma emhlabeni esengiphefumulele ngomphefumulo wakhe ngoba ngikhona nje ngiyudonga kodwa lwanganyakazi ngelinye ilanga uNkulunkulu wanikela ngomphefumulo wakhe ukuthi nginyakazi ngaye. Ngiyacabanga ukuthi mase ngenza kabi uyayisola ukuthi ngabe lo yaphefumulo wakhe ayigangelani ngawo kulo liyadonga njena kulo ladonga olungezwayo kulo donga oluhamba lapho uthanda khona. Uthi ngakutshala umvini imbewu elungileyo yodwa umvini omuhle. Usho ngoba ngisengumntwana ngimncane ngiphuma kumame ngangakwazi ukunqapha ngangakwazi ukuthukuthela sekushone. Ngiyacabanga ukuthi ingane encane vele ngelinye ilanga uma uyishaya ingane encane uyishaya manje uphuma uhambe uma ubuya wena uzohlangatshezwa yiyo kuqala. Ngiyacabanga ngelinye ilanga abafundi bakaJesu bekhathazeke ngombuso wezulu kangangokuthi baze babuza bathi Nkosi ngingenza kanjani ukuthi ngiwubone umbuso wezulu na. Ithi indaba uJesu wamisa umntwana omncane phambi kwabo wathi ngiqinisile mawuphenduke ube njengalo mntwana ngeke ubone umbuso wezulu. Manje uyasho lapha encwadini kaJeremiya uthi ngakutshala ungumvini omuhle imbewu elungileyo yodwa uqhubeka mama. Pho uphenduke kanjani waba igatsha elonakeleyo kimi elomvini wabezizwe na? Uyabuza. Pho uphenduke kanjani waba igatsha elonakele kuye elomvini wabezizwe? Ngiphenduke ngokuhamba kwesikhathi ngaqala ngakhasa ngadonsa into eyishisayo ngaqala uba inhlubuko. Umama wangishiya la endlini namanzi abilayo. Umama ulapha yana uyashanela mhlawumbe egcekeni sengiyakhasa phela manje. Ngaqala ngadonsa iketela. Umama waza ukuthi kheleke eqendlini. Mayigijima umama amanzi vela asengiqala esifubeni azayophuma phansi seyaqala umama uyagijima esibhedlela. Engani sengiqalile phela sengiyakhasa. Ngasuka lapho ngase ngihamba ngenyawo zami nomqondo wami waqala ukuhlakazeka ukubona okubi nokuhle ukutholela izinto eziyizo nezingeyizo. Yaqala futhi inkathazo lapho sengenza ke manje zonke izinto kodwa ezisikhubeki sokubazali bami mhlambe abangizalayo mhlambe kuze kuyokwedlulela nakomakhelwane sengiphuma lapha ekhaya manje kumama sengiyaqalisa nakomakhelwane sengiyisilingo konke njalo lokho uJesu uthi uphenduke kanjani waba igatsha elonakele elomvini wabezizwe na. Amen. Qhubeka mama. Verse 22. Ngokuba noma ugeza ngesoda uzithathela insipho eningi ububi bakho bulotshiwe phambi kwami isho inkosi uJehova. Akekho futhi oshoyo inkosi uJehova. Uthi noma uzithathela isoda uthathe insipheni ugeze uthi ububi bakho bulotshiwe phambi kwakho kusho inkosi uJehova. Ngoba mina ngithema ngimncane ngenza kahle phambi kaNkulunkulu ngoba umqondo wami ungakahlakazeli. Ngiqeda ukusho ukuthi uNkulunkulu umphefumulo wakhe mhlambe awuphefumulele odongweni oluyimi ngisesini sika mama wami. Uma sengiqalisa ukuphuma esifini sengenza lezi zinto uyaqala uyayisola yeke luyaphefumula wami ngawulahla kulo liyadonga loliyana ngindelo selwenza ngayo ngaye ngahlephula umphefumulo wami ngathi nalo aliphefumule kodwa ngangathi uzokwenza kanje nabazalwane. Manje ngathi uNkulunkulu angasisiza bazalwane asibuyise kukho konke lokho ngoba ngelinye ilanga uNkulunkulu mayedala izulu nomhlaba wadala izintaba wamisa izintaba wadala imifula. Ngizwe ukuthi indaba ithi waba esedala umuntu wathi umuntu umdala ukuthi abe umfanekiso wakhe kodwa lapha azoyibuka khona. Uma ngilalela indaba iqhubeka ithi kodwa ngokwenza kabi kamuntu uthi uyayisola uNkulunkulu ukuthi ayimdalelane. Phekwe zonke zikhona uNkulunkulu wathi umuntu ngiyena ozoba kodwa ngumfanekiso wakhe lapha azoyibuka khona. Uzoyibuka kanjani kimi nginjena? Mayebuka kimi iphethina azoyithanda yipi? Manje yikho konke lokho ngelinye ilanga okuthi mangabe siseyinkingeni ukhuleka uguqile ukhuleka ingathi ungakuqala ucelele nje izono zakho ozenza usuku nosuku ngoba ukona uNkulunkulu akusikho ukuthi ngiyoze ngibulala umuntu.
ukona nje into encane mhlambe isolami emanbuke kwamakhelwane ngaseqala kuthi usekhuluphele konje ingane yakhe iyasebenza useqhoshile yikho konke lokhu uNkulunkulu angakuthandi ngithi uNkulunkulu ngicela ngisize njalo ngasonke isikhathi ngishumayeze ngencwadi ethi thuna kuJehova uthi ungabi nomhawu nonenhlahla kodwa endleleni yakhe uthi thula kuJehova ungabi nomhawu nonenhlahla endleleni yakhe manje ngiqonda ukuthi ukona kuJehova kuyinto nje encane ukuthi ingane ngabasibanibani iphasile eyami wile uyasithula kuJehova ngoba uJehova uyazi ukuthi ngonyaka ozayo eyami izozabalaza nayo izofika lapha nokufika khona kamakhelwane manje uNkulunkulu ngathi angasakha kakhulukazi esasipha nokuthi siphume siye enkonzweni sishunyayezwe ngoba abehlukahlukene ngoba khona ukuthi mhlambe ubacula useyangibhora ingabe yini engangibhori bacula useyangibhora sengijwayele njalo manje kekusukuma omunye ubaba ofikile ngamabreshi ngeenkonzo ezinkulu mana yesukuma esho ngesabe nje ukuthi hawu ke kwasukuma omunye ubaba engamaziyo kodwa lo baba engamaziyo bekhuluma leli ivangeli likaCulu ubekhuluma lamazwi ahlale eshonqulu ebandleni awekho ehlukile manje thina sinenkinga yokuthi joyile kabi naleli gama lokuthi uyabhoreka ufuna ubhorisa onoqala ngathi uNkulunkulu angangenza ngibhorisa onoqala ngibhorwe nokububi bami nebathalami engithi mangekho phambi kwabazalwane ngilichithe ebugwaqeni ngilichithe ngilisele nale ngiyoxova udaka lolu uNkulunkulu akhipha kulo ngathi bengabhorwa yilokho oqala kodwa ngabhorwa izwi kaNkulunkulu alimisa qala futhi elohlala liminjalo njalo naphakade amen bazalwane amen cela uNkulunkulu akasiphe lapha ya encwadini kaMalaki 4 ubhekele evesini lokuqala Malaki 4 verse 1 uMalaki chapter 4 verse 1 usuku lukaJehova verse 1 ngokuba bheka luyeza usuku luvutha njengeziko bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi luyakubashisa lolo suku oluzayo usho uJehova Sebawothi lungabashiyeli pande nagaxa amen bazalwane incwadi kaMalaki 4 verse lokuqala iyakhuluma ithi bheka lolo suku luyeza usuku oluvuthayo kodwa olujengeziko olungafani nalutho manje ngiyamangala ngoba ngithi mangabe ngisha umunwe noma kwenzeka iphutha ngihamba ngiyawa sengigcobilahle ngendlela ukuhlungu ngaya angazi kanjani ukuthi umzimba wami wonke mawuthuleka esihogweni konje ngoba kanjani ngoba ngeke ngishumule inhliziyo encane ngize ngiyeke nalokhu kudle bengupheka sengishiye kuyafutha umlilo mawushisa ngumlilo obuhlungu bakhona bushaya inizweni bazalwane manje incwadi mayisakhuluma kanje ithi bonke abazidlayo nabaziqhenyayo ithi liyobashisa lolo suku bayoba ngamabibi bazalwane ngisahamba emgwaqeni ukukhukhumele ngingaka ngishayela phezulu ngilingisa lesi silwane esihambe ebusuku esingena imizi yabantu sishayela phezulu makwenzekile wasiphopola wasibona asihambisi kwalutho ingconi inkomo sona sishayela phezulu ngoba sithunyiwe la ekhaya bazalwane manje ngiyabheka ukuthi Nkosi yami ingabe ngoba nje ngikhona ngiyakwazi ukuzehlisa umzalwane mhlambe maye ngithithile noma ngeke ngesumzalwane mhlambe komakhelwane ngizehlisele usuku oluzayo ngaqondile ukuthi mhlambe kungoba ngimesaba kakhulu kodwa ngenzele indlela yokwedlula ngoba kwesinye isikhathi funa ukuthi wenzele indlela ukuthi wena wedlule ngoba ngisuyazi ukuthi dlulisa lingashona usenjengaye yena mayiseka nje wena ke ngoba uyazi uyashunyayezwa uyafundiswa kodwa manje umele ukuthi uzehlise incwadi lithi bonke abazidlayo abaziqhenyayo ithi liyeza lolo suku liyakubashisa kodwa lukubashiyela lutho bazalwane ngisajuma ngiseleyo into ekanjalo esahamba igcuma ubala abazalwane ngelinye ilanga sekuficwe isimo esinzima mhlambe esinjengokugula sebegijima abazalwane bezongikhulekela bayazi ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu bayangibona ukufa kuyangigojela ukuthi ayikhona kumbambile impela kodwa
bese beba nethemba ukuthi uNkulunkulu makuthi useqonda intando yakhe hleze sekuyisikhathi sakhe umbize ngokugula mhlawumbe sengathi asishiye umzalwane abazalwane babe nethemba lokuthi ofa efela enkosini imisebenzi yakhe iya kumlandela athi uNkulunkulu ubani oyolandela imisebenzi yakhe ngoba lo enithi nina uzofela enkosini benimbona mangabe enani nazi ukuthi nibambe naye enkosini kodwa ngendlela ebeyiyo yimi emaziqala lona enithi uzofa afele enkosini imisebenzi yakhe yokumlandela ayikho imisebenzi ezomlandela lona ulona ozofana indlu mayiqhanyukelwa umlilo ungekho umuntu indlu makusha umlilo bese akho umuntu la ekhaya umama uyowasha qhamuka umlilo oshisha nje noma kanjani ongasalawuleki indlu ishe indlu mabegijima amakhelwane bathola ukuthi umasibani umlilo indlu usuyayigojela bese beqala bebuza omakhelwane masibani kodwa ukhonile ukhipha impahla beziphakathi bazalwane indlu mayine impahla phakathi umzimba wami umphefumulo wami ongaphakathi mina ngiyindlu umphefumulo wami lezi impahla eziphakathi manje mabegijima amakhelwane bethola ukuthi umama wala ekhaya ngasakhiphanga lutho isishe yabhunqa nakho konke bayaqala baphambanisa izandla ekhanda bonke abantu abafika bezokwelekelela hawu izishe nempahla pho bazalwane uNkulunkulu ke lozobe eshoti he naze nayihlupha nithi kungcono ngoba uzofela enkosini inkosi iphi yona minani lona uyilendlu ezoshana impahla kuzophuma lutho bazalwane ingathi uNkulunkulu angasiza uhamba uhlezi uyibheke nje indlu mayishana impahla ngaphakathi ubuhlungu kanjani ekhaya bekhona ngisho ngakasetshenziswa lapha ekhaya obekuthengiwe nje kwafakwa lapha endlini kwabekwa angikhathalethe kusifenishe noma ngabe kuyini khona lokho noma bekuyini noma bezingubo ezidala ingane noma ngaba amacansi abelala ingane kodwa nje makuphezulu naphuma ngalutho asikho isimo enzima njengasoloso bheka kumphefumulo wami ngiwela imfula emithathu mangiphuma lapha ekhaya ngiwela imfula emithathu ngiyayazi ngikhuphuka indawo engaka nize enkonzweni eCrossing umfundisi wami ngibacula ekugcineni kwami ngiyoshana impahla phakathi akuphuma ngisho iketela akuphuma ngisho ujeke lona nje ukuthela amanzi ekugcineni kwesikhathi yikho lokhu ngithi cela uNkulunkulu wami angihleke angihlunge ngiyawonga njoba nje namhlanje ngilapha nje ngibashiye beyuyisa iphelekezelwa zizimbuzi ezimbili sekubikiwe futhi kwathiwa ngokudi ke izowa izokuphelekezelwa izimbuzi ezimbili namakhehla aqaba no74 axabene ezulwini awalamleke ezulwini namanje kulabantu kwenzeka yonke into lamakhehla lokho aqaba no74 ngo74 mina ngangakabikho emhlabeni ngangakabikho mama mina ngizalwe ngo76 mina 1976 mina umama engizala u74 ngangakabikho emhlabeni naleli ikhaya ngangazazi ukuthi ngiyoya kulo niye ngathi ngiyacela ke babzondo ngiyacela ngoba nawe uyangazi ukuthi angethameli lapha ngiyacela ngoba angethameli lapha vela kukho engizokwenza noma ngaya ngizofika ngeyame indlu bazothi behlehlebula nalezi imbuzi mina ngizobe ngeyame indlu ngiyacela ukuthi ngiyacela ayikabi ngenkonzweni egudini angedeleli ngiyacela wa-athenda kuba vele nawe uyazi ukuthi angethameli lapha angisethameli lapha wayekhona la ngithi uJesu inkosi nomsindisi phekwe philwane wayemilapha manje ngithe ngosami ngiyacelela nje ukuthi ingathi amakhehla ngawona mlakahle mina ngiyawa-athenda wona aqaba no74 lokhu nje ziwubekile ezulwini namanje bazalwane ngicela uNkulunkulu angisize ikholo maseleze kabi sebuyele emakhetheni axabanayo ikholo maseleze kabi abantu ezweni bathi inqamu uhlala emanzini kodwa lokho engagezile cathi ingabi siwo ke manje uqamu ngihlala emanzini ngihlala ngisemanzini kodwa kuphuma lokunjalo cela nje ukuthi ngibe nesibindi sokuyimela le ndaba futhi ngifuse intshumayelo ngayizwa umculo omncane ethi mangifika kwesaba bese ngethemba wena uNkulunkulu kwezinye izimo ezongesabisa ngethemba uNkulunkulu
Ngiyilanga ngaye ngabuza ngicasuka. Wathi ngicela ukubuza lamakhehlana lezizalukazi okukhulunywa ngazo ezasatshwayo. Ukuthi kahle kahle zayidalwe ngibani lamandla angeke siwathatha mase sifike ngale. Ngoba zayi beyidaliwe zidaliwe nazo nguye lo okhuluma owenza yonke into. Lamandla angaka okwenza ukuthi ziwathole mase ngale bene power. Ikhulisa abantu kufika obesibayeni kuthiwe yizo. Lamandla angaka bawathatha mase bengale. Cela uNkulunkulu akusize nje kulo ndawo. Ngingabi ke ubuyela uhlale ezibeni kodwa kuphuma lokhu kungaphezulu. Egameni lika Jesu ngicela isibindi. Egameni lika Jesu ngicela mangifika kwesaba ezizimo ngesatshiso bazosatshiswa umndeni enguwa akusindiswe umuntu yimi nezingane. Ngicela ukuthi ngethemba uNkulunkulu awukho umoya ozophakama ungivukele. Namanje ngiyazi ukuthi ngoba nje ngezukubabikho kule bhiza abayiphethe. Alikho ezothuma umthembu bengekho asixolela na azoxolelana. Amen. Egameni lika Jesu. Amen bazalwane. Amen. Sengizohlala phansi ngicela ubhekele encwadini abase Roma 12 verse 21. Roma 12 verse 21. Koba se Roma chapter 12 verse 21. Unganqothwa ngokubi kodwa qoba okubi ngokuhle. Amen. Uthi uNkulunkulu unganqotshwa ngokubi izimo ezingakubi. Uthi wena nqoba okubi ngokuhle. Noma izimo zikuvukela, ungayishiya indawo yakho. Ungababhozomeli mabekuvukela. Izimo zikuvukela ungayishiya indawo yakho. Ukhulume kahle wehlele ngezansi. Ukhulume kahle ukhulumiswa kamzalwane futhi ophuma enkonzweni yephasika ofresh okade shunya yezwa ngabaphathi nje bakhe bamshumeza ngeqiniso ukuthi kumele ukuthi ehlele ngezansi angaphakami imizimo mayiphakama enye impima ngabe uphakama kanye naye enqobeke bazalwane. Funa ukuthi nje sonke isikhathi hlalala ngesusu ukuze indaba yakhe ilunge. Funa ulale ngesisu uhloniphe kakhulu kodwa khona akufuni ukubuyela lapha yana engaphuma khona egameni kaJesu ngiyabonga.